Everywhere you want me to go. I will water. I will water. Give you some good. Hello guys, my people, my brother. Ndagusuje kandi ngo ikaze kuri Olivier Fernandez. Ndagushimiye wese mu gukanda subscribe kuri YouTube channel Olivier Fernandez. Wewe wahisemo kuduha umwanya wawe ngushishikariza gukora share kugira ngo n'abatabasha kubona ibikorwa byacu bashe kubibona. Iyi ni the best choice aho usanga amakuru y'imikino, amakuru y'imyidagaduro muri rusange. Rizamire amakuru yacu tutangire muri Afrika ndetse no muri East Africa muri rusange. Iyi ni imwe mu ndirimbo iri kuvugisha abatari bakeya muri Afrika. Ni indirimbo ya Mbape na Diamond Platinumz yitwa Why. Audio yayo imaze kurebwa n'abasaga 700,000 mu munsi umwe. Mu gihe video yayo imaze gusohoka mu kanya maze isa amasaha 3 ku rubuga rwa YouTube, ikaba imaze kurebwa n'abasaga 200,000. Iyi ndirimbo ijya gusohoka bivuga yuko Mbape yifuzaga gukura agahigo kashyizweho na Melodie ubwo yasohoraga Maivo ikagira miliyoni mu minsi 2. Ikaba bivuga yuko Mbape nawe ashaka gukura agahigo kashyizweho na Melodie, dore ko itahi wacu Melodie yakoze agataruka ubwo yasohoraga Caterpillar. Rizamire amakuru yacu tuyakomereze n'ubundi mu gihugu cya Tanzania yitwa itahi wacu Breeze. Itahi wacu Breeze uyu musore wavutse mu mwaka w'1992 aherutse kugaragara mu gihugu cya Tanzania ubwo yari kuri stage aririmbana na Harmonize Kunde Boy indirimbo yitwa Katerina, ariko bukeye bwaho Harmonize ahita asohora indirimbo. Icyagaragaraga nuko Melodie yifuzaga gufasha Harmonize kuba yapromotinga indirimbo ku ruhando mpuzamahanga. Indirimbo akakanya imaze kurebwa n'abasaga 390 mu gihe cy'umunsi. Igihari nuko itahi wacu Breeze ataba yaragiye mu gihugu cya Tanzania ajyaniwe na Harmonize kumureba gusa, ahubwo yagiyeho kugira ngo bashe kuba batunganya uburyo bw'amashusho bw'indirimbo ya Melodie featuring Harmonize. Iyi ndirimbo ikaba izasohoka muri iki cyumweru. Reka amakuru yacu tuyakomereze mu gihugu cy'u Rwanda yitwa Papa Cyangwe. Nyuma y'uko atandukanye na Rocket Mom uzwi mu gusobanura film, Papa Cyangwe yamaze gusohora album yiwe yise Stuck. Album yasohokeye kuri Chuma Gang. Papa Cyangwe iyi album ikaba iriho indirimbo zigiye zitandukanye, ariko akaba yamaze gushyira hanze indirimbo enye arimo Papa Cyangwe ndetse na Bushari yitwa Aho, Papa Cyangwe Kanjenje afatanyije na Chris Is, Papa Cyangwe Puna afatanyije na Logan Joe, Papa Cyangwe Nyanza afatanyije na Yannick, Papa Cyangwe Niki. Zikaba ari indirimbo zamaze kujya hanze. Papa Cyangwe uherutse kugaragara mu mashusho y'indirimbo ya Neri Ngabo afatanyije na Fireman. Indirimbo mu mashusho yabo akaba yagiye hamwe abahanzi bagiye batandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, tutibagiwe Karfani. Reka amakuru yacu tuyakomereza muri sport. Uyu musore yitwa Kylian Mbappe akinira ikipe ya Paris Saint-Germain. Bikaba bivuga yuko nyuma yanze gusinyira ikipe ya Paris Saint-Germain, ariko akavuga yuko atazava mu ikipe ya Paris Saint-Germain mu kwezi kwa mbere, akaba ashobora kuzayivamo muri mu kwezi kwa gatandatu. Carlo Ancelotti yamaze gutangaza yuko ikipe ya Real Madrid yigeze iva ku izima na gato. Uyu nguyu akaba ari umutoza wa Real Madrid. Bikaba bivuga yuko Real Madrid ishobora kuzasinyisha Kylian Mbappe mu kwezi kwa gatandatu amasezerano y'imyaka 6, akajya ahembwa miliyoni 21 ku mwaka. Reka amakuru yacu tuyakomereze mu gihugu cyo Bwongereza mu ikipe ya Chelsea The Blues yitwa Romelu Lukaku na Maboringoli mu mazi abira. Lukaku nyuma yuko atangaje amagambo agiye atandukanye agasaba imbabazi abafana ba ikipe ya Inter nyuma yuko yabihenuraga hageze mu ikipe ya Chelsea The Blues, akaba yarabasabye imbabazi avuga ati ntago cyari igihe cyiza cyo kuba nabasezera, ahubwo iki nicyo gihe cyo kugira ngo mbe nabasha kuba nagaruka mu ikipe ya Inter. Romelu Lukaku biravuga yuko ashobora kwerekeza mu ikipe ya Tottenham Hotspur agasanga Antonio Conte wamutoje n'ubundi mu ikipe ya Inter, dore ko Antonio Conte n'ubundi agiye gutakaza rutayizamu Harry Kane uzerekeza mu ikipe ya Manchester City. Reka amakuru yacu tuyakomereze mu ikipe ya Manchester United yitwa Ousmane Dembele. FC Barcelona ikaba ishobora kwerekeza Ousmane Dembele mu ikipe ya Manchester United, ubundi bagakora swap. Manchester United ikabahereza Anthony Martial, FC Barcelona ikaba Ousmane Dembele, ikaba yaba ari imwe muri swap nziza. Reka amakuru yacu tuyakomereze mu ikipe ya Manchester United n'ubundi yitwa Edison Cavani nyuma yuko yifujwe na FC Barcelona kubwa Oregon na Solskjaer, ariko bikaba bivuga yuko umutoza Rari Franchinick uyu mutoza w'ikipe ya Manchester United hakaba yari icyo yabonye muri uyu musore Edison Cavani. Bikaba bivuga yuko ari kumusabira amasezerano y'umwaka umwe akazava mu ikipe ya Manchester United mu mwaka wa 2023 akazakina season ya 22-23.
akaba ari ayo makuru avuga kuri Edison Cavani, uyu munyayirigwe w'imyaka 31. Les amis, reka amakuru yacu n'ubundi turekere muri siporo. Aba ni bamwe mu basore bagiye bakora ibigwi bikomeye cyane. Aba basore bakaba barakiniye amakipe akomeye ku mugabane w'Uburayi, ariko reka ducumbikire ikiganiro cyacanga ubundi tuzagaruke mu kiganiro gikurikira, aho uzamenya inkuru y'abasore babiri bakomeye ku mugabane w'Uburayi yitwa Virgil van Dijk ndetse na Naby Keita. Aba basore tuzabagarukaho mu kiganiro kizakurikira. Ntuzacikwe, ngushimira wese mu gukurikirana amakuru kuri channel Fernandez. Ibi biratumotiva kandi bikadutera gukora cyane. Kanda subscribe ubundi ukore ku nzogera tujye tubasha kubana. See you, turabakunda. Nanone sinagenda nagarutse ku mikino ya Carabao Cup semi-finale, aho ikipe ya Chelsea izakira Stamford Bridge, ikipe ya Tottenham Hotspur Antonio Conte, Liverpool ikakirwa na Arsenal Emirates Stadium. Uyu mukino wa Chelsea uzaba ku munsi w'ejo kuwa gatatu tariki 5 z'ukwa mbere 2022, naho wa Liverpool na Arsenal uzaba tariki 6 z'ukwa mbere 2022 ku munsi wo kuwa kane. See you, turabakunda.